Now, Akwaba, Wafreme, Adjoa searching, Mesrel, now was subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusiafo, and send bebra Ghana fubi ekaze, eye Uralan cash, Apafanto movement. Obehajo Ashanti region, Panenda Ashanti food or more reply about motions of Apono Fuku. So this elections not about 2 weeks and 3 weeks on your Fuku because Oya minister crowd na why in Shanghai na Nigeria for beje Ghana for one stone in everywhere. Oya president na. Kuna Nigeria for be can fire she. Wa be president then be see. Nti Ashanti region dey so be na dwen say Alan cash be take impact go o. Omonkoda. Nti nsema e course. O projection Ashanti region o be percentage be saying. Oh, percentage in there. Media means so I see it 85%. In the Ashanti region. Yes. The NDC says NDC team 20% was Ashanti region. Abranti ye friends ye papa Alan Chamatin. Alan Chamatin e wo ho. Enye ono na ye minister Nigeria for agi stores nyinava. Won kira de o team di ba Asante mamu. Asante ni ese so ko gina so koto abama no. O ye MPP ni all right. O ye papa o ye ofa. Sani na po ye ka panty ya wo de begu ama ye ka ne atimi asostani ye timu umusan se won cha de betam ko ayi mum ono ne papa fi ya kiri ho stores ni Nigeria fo na agege ko mazi so mazi na ye na dwuma se so ye nse de emra na de ama emra no watimi atintim na ni me kan cho ye wura ka ti amo ene won se cement price a maintain obi antimi ntu cement cement for no ye patapa o say ene ye mputu LI in Fango Parliament ene e da omo so oni wan na okoto cement mu otumo be koji na no oni ho onko man bre no say ye hwe obi a de ye ne evans so nti asantema de ani ma ne MPP na wokura no wote wa be de na ye wura lantamate wotimi anwini election ye omo pere say betima ko second round nso ye kwa ayi sika ne ye kotan o man sika o enye ba omi sika na kuvu adu sika o man sika ne say ye kofa ni e kwose no iti adana ni emu mia ntoma no ba umia no nkol straight say the Nigeria for ye omu de no na ye kwose ye wura la chama che ye koto bia nyina nka beto bia ka beto ama no nanso we feel say emwa kwa mi sheda ya ye kika kana sam ye ne neti asante mamu a nye ne neti ya wo so ye sante ni ofri mampon wo tenkran onko pre nkran MC bi mpre wo ti ase ni nyina ye NDC strategy a omude ye se MPP ntimi nko power ye wura lancha matin na yire o ye MPP no sin 92 no hu na yire wo mu da na se do o aka o na bo lancha matin watim de pa na unim no sene me bebre yes de na betimi ama NDC be convince o na bo lancha matin se omra na o me gi Ashanti votes na ma no take advantage of it. Oh, so you think honorable Lanche Martin ye nimu no as a minister any baby odru obey bibi etisa onu fi se MPP for ni na ye but mama say tino so mama so me political party so person maintain nipa ye Akufo Addo twemkorankora didi na chi asenso Eugene Sabranti Infantini Eugene ahin hwe ginapo nipa Mr. Eugene so munya no mtia Akufo Addo echi ba o maintain o munya no mo sefata angel onim nipa ye na me first born man fananto ala be papa wo nso na me de me ba eto no na politics enye nsuo se guankurem ena wugya ho akoba na oba wasa betam de akọ da bi obeba na so ate nti tambia ne nsuo no tambia oba managi eso te no na de bi frem sa nti how to say nipa be hunle yo nipa yo na ye de kasa na me di na chi ko suspension imprensa wan ba fon kran frem da o ti ate nti me ba na me de ne to no ye friend chief ye fa na lancha matin John beside so but oto abani bi oto bi be de no oto na abadi ama na kura gro ni da ye tu ni di e wo hu no oni mi da da bi nipa e se hu nipa ye enye sika ma jo boku prampe obia wa fa na se bia ye nipa because nipa obeti ase ente me ene wo frame akwasi
ade na asi German car me German car because minimum say o di buo no kwa wode ama ho no so timi ja bibi manaka e cho omo nyina ye NDC sponsors the way am be see Ashanti Voice no be spread no omo nyamako na no so kosa emo Ashanti man ye di duku be boy yam project ni nyina be kamuram e be fu emo ene atokọ wo kwan na wo twam akwa ye kwa won na mbi before ye no mamu mie nkoye 208 egie ni bi mamu mie nkoye bi obi se oba wo be si market fine obi se me so ma ya kwan ba be si airport wo tell me di free education ba afa die oba ya wo se me ma wo nkokọ nketenkete na akoyen na wo ha dan na nkokọ buo no di kosi wan vie mu ma ye ngua sabio e se Ghana fo ya dwene kwani mu na minimum se enen so di school obi afie ka cheni ho ente sa fa se no a obi hu atade we ya obaka cho se yellow no wagi adi o ti ase atade se we obi beti maka che se black Ghana ni begi adi because ebi school no on ti mi ankobi eni ten this for propaganda no ye ne yanka njero enne akra no obaka che se da we yellow na na so obi abe ko school ni bi ana wo hwe kromo nipa na atu di NDC kakra no omudi akire no se ne wo nenam eye wo mu a omudi wo mfa kwan bi so fictitious kwan bi na sikaba ne nsam ene sa ne amani nyina asisi which has God's names edition ene baomia digital ya ko fa be we dey say unya dwuma na ye do to pay rules so san nkofo na ye dede wo kromo an akosinti na me kana me si na me tinku betwa kwadu efiri fom na de bakeje dia beton no omo anya bi da no mo papa no wo sika e wo kromu a o man hwe so ankostu ene o papa no mawuo ene atwa di wo mo ti efi se wo di politics bi aki na o tata etiefo mi pamwache wo mi chi obi a mi pache se un video we a like na share na comment na uniansu enye bi mi pamwache wo anka anya say your former president Rawlings any impenifo bi atena se adwene ho say democracy eye e de ehu be shema anka Ghana ebe ni den. Former President Rawlings, he may so rest in perfect peace. Anka oye na dream say ohini tiso obewu ansa na ebesi ohini a anka NDC fo nko na rule Ghana anka Ghana ateche kurabe feche Ghana me kan say NDC MPs mo bon mo ni mo hwe mo ye kurasifo mo ni MBA NDC MPs mo ye kurasifo ni amu ye parliament etresen ye de ekokromoti ato abama mo say mo nkoye mra na mo mbra na mo besiesie we ye mpeso aso maye no ngogodi match pass enu guasiefo ankanya say MPP ena eba every 8 years anka Ghana ateche krabe feche Ghana MPP fo onyami shramo say mama ye ni ebie aden musa mpenifo we ngoko yesa ekrasi niema we most of them are voter regis MP enyesa yen kan kire mo ade we ebetu aba ayi mu firi ho mo efise mo ndwen ye ho ai ye de mukọ a ochina mutina mu V8 mu ndwen ye ho